Ner malaken yam kana dial kontin barwai ni link jan gwasame nereya katadun kel ke Nuer online TV channel enda manduni sham kwasnyak waje banaling en wale ke jan shanka wal bangwan ka pay bakel ron kine dangraw widi jan dangraw di jame bana racha katabe beja danen wone content ken yam bana video ma banje guch video ma gore jango deja nywaka yekel video shanen gwasame rewi kanasir nana ka jaw mishalat gwasame ngo shinetin kontila kwar chef kidir kontin yan kanasir paramount chef wa shika waka nasir shika wajeke new commissioner Ramadan Pai Kwan Amala commissioner. I don't know whether don't Michi talk while talk, but go share me talk shik workers kajan video bana mandana talk bana janenten ano bukon kula right katash kamandana and content ko ngai kona gwan we shush kono long na mani nasser so chan jamilin kel no bana kula right ka kwida well tinen yen gatone wa kan kwar tin content yan kanasar la kwar hali mugu yana situation cha bachre doaran rama mo mtogwasa mo mishagulo jaram dala commissioner mala commissioner Nasser County so dio je rudan dial ngai kon regadan to content re doaran kanasar ko Nasser raina murai kon tele civilian ten de ne rede no but no one ke jelo onetin content pinkir mi yadit ko de kan warde kan kalur ke de kan ka jako bugo re kanasar alo mu ikone de kon guchen wo lia dan dan lia wala kon mala perwich ano sha kon ne ke ne t-shirt ka totone do no shinawo kanasar of course che jego no dong de na re kanasar mi shang ma beje but ne t-shirt connect to go no ba connect chentama telam ngan ma dong de wo gwa da mo ma dong ma langwet ka ne de kon tele jejen bor ngai ne je gwa no kan ngana kon liep ka re wo jang gwas ma kanasar so shwa guje no kore cheto me shang no ba kano shang ngani shaga kef ya kai gwanter no che ngwana kon wala kon ka peru but gwanter che ja peru je mishit kana special de larno ram mo shanwar shagan ware so kane to la ka pressure she kan kwar kon pai kwan ba ka pressure ko bikan ngane bikan ka kap mite gram sho re wi kanasar ka tok beje mi kon gi kon ta shenga dan beje long en I don't know way down de jalat ke je ko dong mu ka gwan teru ka ku kwan kem wi lat che ka kan di de ti de chewre wujen gwasamo mi chi jinnasir di alkul nyurten wala just they decide that they have to be there no ko chala re gwad mun kan kam no kwar pai kwan wukan la teslo aje ko chaja kwan wukan kam lus jen men yan de la toro mo de la na ba nyaw mangara je ko biali ba jawro wuch na jen men yan del ala del te del shano del mu mo kwala wonnang ni je I don't know ya di nen gwad mon di dangro ti tag del tin no di nen wo ke de wanak ne ke lo kwa nak so okay ya ko lu je kwa so na ke nan ka gwal ko ba ko na ko ba je kam lus ngai na la ka chanan ko nore no mi che ka kwer mi shiban la ja na ka ngwane and then ba nek del ki ba nak yang no but tem na ge tag de dangro menong kon chi kon chu jala tok so mi te ka mi dong de o de la te ro na ka mi nen kon me de ra chu ka kon de ra chu ko kon chu kon la to kon were so that might be the reason ko te kan de kon la kwada which
ken kere kon e kon chal Nuer mun bana kulu mi gwasa me ka jen tegbe beje te kontena chana ngaji no chana liu kon e kon te diale kon de shiliu chana ka kon ke je kon kanen gade tiene eno diene ngane liu na kana jang so ke dine SSPD am nang na bugo kon ke kam ko le karen yale en yet la kon lo ni kaka so na mene beje long chara chunan bongo en kor yes kor mu ben la joto ngala ka no ngare dwarana tama to kon ke kolora ke bokon no ko bod jaten you know anyok cha dul gore gan bo cha ja yar tel gan mile lo dul gor ka right now ko tel dul gor mutiten so dia le shaga destroy a kill me yadit gwal mu tel konten you know de larno nim bendin kunal ko kwalat pon kul kon toy natin re kana me ka tama gwal mu te kapiu shang be shush kon push kon were man chala cho jatin shush kon so chu kon bilad no chu kon shush kon lonka man chala cho so ala kon chu kon chuch gad kon gel kan re fini ko ngai kon piu no piu man ke long gwam tel dul gor ka tel yu de kam ke family so shem kon refugee camp all that kateno go kona gad warin kontin tere kum ka kirma yadi mure kon ke materiality de go tu chu kon de longot kum shush kon wala but shush kon ke this reason ko te wona di sharo de lat ka gwantaran ku go kon chenga jek mende gwano de na support de gwalang de kon chonkel de kon chonkel ka bana ngaje no gwada me kwa kon di alte kon tela kon kula tek chiketel set ko ke bit man pelani to chiketel ntama men chi do ko na mun ndan ji ku da kam kon amuna ma jen ku kon le la pi ni jamana dundo ko gwada na kan kon pet la tigla beje ka je gwante ar choro do chula tanbo mu ja kono bu konte ka bon medit so char de kon char ka je kwa je kon e kon shal ka Nuer so mi shanen ka nasere ngude an do badana ndom de lat ke jeno mu walel ane de kon la jikere mu nyut kan ne de kon te ka naser chilu ne na jok ko mi chine dial mi kan ko disade no bu ko lo jok kan wane ten kon te ku kor le ter bu ko lo jok wala chikan bu lo jok kane de kon bore wi kana se bu ka diene ka gad ka man dini ke ka man bu no cha ngani cha bu no gore wich ko sai no chi ngani chikan bu gwa mo ko ngani ba ka target kwale kuch anu ngum la ro da mon so my advice in the top ko kwaje what is going on here che jegano de na lo marga la to but tam me bejamat so de kon wala ro chana dwal kon were den da shu gwa de kon ngaje no kon dwal ko dong bu kon ko gwantaran ku kon lawlang ke ku kwan so bejamat this very dangerous thing to do anyway community dan go ro kon yal an biate mal